Yuk. Apa kabar? Baik. Gimana langsung berangkat ini? Oke. Kemana? Ke sana kita. Oh iya. Bang, mau ngambil air dulu. Udah. Berangkat. Cold bone. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we need the same? Ooh, don't I cry, don't I break that way. Alhamdulillah. Udah sampai. Sampai sini nih tempat waktu gua ceritain dulu. Keren nggak? Sejuk banget ini cuy. Sejuk ini mah. Oke, sekarang kita bagi-bagi tugas. Gua bikin pipak, abang cari kayu bakar. Sana banyak. Siap, laksanakan. Yuk.
sekali. Asli pisan. Mantap. Mantap.